umugoroba mwiza cyane n'ibihe byiza, twizera ko mukomeje kugubwa neza, natwe tumeze neza. Turashima Imana, tubashimira ko mwahisemo gukurikirana Wamenye TV ku masaha yangaya kabisa, kugira ngo mwimenyere ibiki biri kuvugwa hirya no hino mu isi ya sport. Hanyuma munyemerere nyingura muri ubu buryo tugeze ku itariki 3 z'ukwezi kwa munani mwaka wa 2026 na makuru y'imikino kuri Wamenye TV ku masaha yangaya y'umugoroba. Njye Ndakines Shimwe tugiye kuganira kuri Sekafa Kagame Cup, imikino kimwe cya kabiri yarabaye ku itariki 4 bwo hari kwa kabiri. Tuza kureba biki byaranze uyu munsi, turebe n'amakipe yageze ku mukino wa nyuma. Turazoganira kuri Ferwafa Super Cup na 2026, turebe uburyo izayikinwa, abaterankunga bari muri rushanwa n'abahe amakipe azakina na yahe, nane makuru menshi muri Ferwafa n'ibiki ibiri kuvugwa. Turaza kwerekeza muri AFCON 2027, igikombe cya Afrika cy'ibihugu 2027 kizaba kiba. Amatsinda yasohotse, Rwanda ruri muri itsinda, ufite amahirwe yo kuba rwakomeza. Byose turaza kubiganiraho, sibye ko tutari bwirengagize n'abakunze b'i Burayi, tubabwira uko amakipe yabo arimo ariyubaka. Kipe ya Tottenham, Manchester City, Man City, ekipe ya Chelsea zirimo ziriyubaka, abakinnyi benshi bari kuvugwaho. Turaza kubyinjiramo tubisesengure neza. Nyemerero mfate akaruko gatoya umuntu nze twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Twese twikundane Wamenye TV. Wamenye TV, isoko y'amakuru utasanga ahandi. Urubuga rw'urubyiruko ku makuru utasanga ahandi. Imyidagaduro, amakuru mu rubyiruko ndetse n'imikino yose ntandi wayisanga ni kuri Ntiwamenye TV. N'amakuru y'imikino akugeraho buri kanya kuri Ntiwamenye TV. Ntiwamenye TV, isoko y'amakuru utasanga ahandi. Wow, reka duhere muri Sekafa Kagame Cup uko naje kuba mbigarukaho mu ncamake. Sekafa yarakomezaga n'ubundi imikino kimwe cya kabiri ku itariki y'ubwo hari kwa kabiri yarabaye. Match ya mbere atangiye ku isaha 9 yahuzaga ikipe ya Al Hilal na ikipe ya Gor Mahia, byaje kuba birangira ikipe ya Gor Mahia inganyije na ikipe ya Al Hilal igitego kimwe kuri kimwe. Hanyuma Gor Mahia iza kuyisezera kuri penalty 9-8 ku isaha y'isa moya. Match yaritegerejwe n'abantu benshi, stade yari yuzuye abakunzi ba Rayon Sport biteguye kwakira ikipe ya Jamus yo muri Sudani. Byaje kurangira ikipe ya Rayon Sport n'ubundi itsinze nk'ibisanzwe ibitego 3-1 nyagira ekipe ya Jamus. Ikipe ya Sport ise ikatisha itike ijyana ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Ibintu byaherukaga mu mwaka w'1998 zikora hashize imyaka 28 iyi ekipe idakandagira ku mukino wa nyuma. Umukino wa nyuma uzahuza ikipe ya Rayon Sport ikipe ya Gor Mahia yo muri Kenya, uzabera kuri Stade Amahoro ku isaha y'isamo ya ku itariki 7, ubwo ni ku munsi wo kuwa gatanu ejo rwose. Hanyuma na byinshi ndi buvugeho, uretse ko abakunzi ba Rayon Sport bishimiye kabisa kuba barasubiye ku mukino wa nyuma, ibintu bitaherukaga. Aho baherukaga kugarukira hafi no mwaka wa 2013 bagarukiye muri kimwe cya kabiri, hanyuma baza kuba basezererwa. Mwaka wa 1998 ikipe ya Sport yasezerera ikipe ya Murandege ibitego 2-1 kuri finali hariya Zanzibar, hanyuma iza kuba itwara iki gikombe cya Sekafa Kagame Cup. Abareyo bishimye, hanyuma bavuga ko intego n'ubundi ari ukugitwara kikaguma mu Rwanda. Nago turi butinde muri ibi ngibi bya Rayon Sport kuko tuzagira mwanya wagije wo kubiganiraho nyuma ya Sekafa. Twinjira n'ubundi muri Ferwafa Super Cup cyangwa se igikombe cya Ferwafa kiruta ibindi. Utibyifashe bite? Byarahindutse uyu mwaka, nago iki gikombe kizakinwa n'amakipe abiri nk'uko byari byitezwe. Nago ari ikipe ya mbere n'iya kabiri, ahubwo hazakinwa amakipe 4. Bazabanza bakine mu buryo bwa knockout cyangwa se mu buryo bwo gukuranwamo, hanyuma ama ekipe asigaye niyo azabasha gukina umukino wa nyuma. Amakipe yitabiriye na PFC, Kiyovu Sport, Rayon Sport ndetse na Police FC. No kuvuga ko ku itariki 22 z'ukwezi kwa munani ku Mahoro Stadium ku isaha 9 PFC izakira ekipe ya Kiyovu Sport, hanyuma ku isaha 9 ya Rayon Sport ikakira ekipe ya Police FC. Hanyuma finali izaba ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani mwaka wa 2026, ubwo bizaba ari ku itariki ku isaha y'isa 12 z'umugoroba ku Mahoro Stadium. Ama ekipe abiri azaba yarokotse muri iyi knockout. Hanyuma
abaterankunga ni Bralirwa yatangaje ko izajya ishora agera kuri miliyoni 200 buri mwaka mu marushanwa yose atari shampiyona, ubwo ni Peace Cup, Super Coupe n'andi marushanwa yose ategurwa na Ferwafa ariko atari shampiyona. Hanyuma mbere yuko tuva mu Rwanda, munyebere mbanze mbwira abakunzi ba APR FC yuko FC yamaze kuba itangaza umutoza wa fitness ko yageze mu Rwanda aje kongera imbaraga abakinnyi ba equipe ya APR FC ndetse no kuganira umutoza Atarebo. Okay, ubwo ngubwo tudatinze tuhite twerekeza mu gikombe cya Afrika. Katujye mu gikombe cya Afrika cy'ibihugu 27 amatsinda ayasohotse, amatsinda agera kuri n'amatsinda agera kuri 12 arimo ibihugu, buri tsinda ririmo ibihugu 4, ubwo ni ibihugu 48 bizakina rino urushanwa. Munyemerere duhere ku itsinda rya mbere n'ikipe y'igihugu ya Maroc, Gabon, Niger ndetse na Lesotho. Itsinda rya kabiri ririmo ikipe y'igihugu ya Misiri, Angola, Malawi na South Sudan. Hanyuma itsinda rya gatatu ririmo ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire, Ghana, Gambia na Somalia. Mu gihe mu itsinda rya kane ririmo ikipe y'igihugu ya South Africa, Guinea, Kenya ndetse na Eritrea. Itsinda rya gatanu ririmo DR Congo, Equatorial Guinea, Sierra Leone ndetse na Zimbabwe. Hanyuma itsinda rya gatandatu ririmo Burkina Faso, Benin, Mauritania ndetse na Centrafrique. Hanyuma itsinda rya karindwi ririmo ikipe y'igihugu ya Tunisia, ikipe y'igihugu ya Uganda, Libya ndetse na Botswana. Hanyuma ikipe y'igihugu ya Cameroon iri mu itsinda rya 8 iri kumwe na Comoros ndetse na Namibia hamwe na Congo. Itsinda rya 9 ririmo ikipe y'igihugu ya Algeria, Zambia, Togo ndetse no Burundi. Hanyuma itsinda rya 10 ikipe y'igihugu ya Senegal, Mozambique, Sudan ndetse na Ethiopia. Itsinda rya 11 ikipe y'igihugu ya Mali, Cape Verde, ikipe y'igihugu y'u Rwanda ndetse na Liberia. Hanyuma itsinda rya 12 ririmo Nigeria, Madagascar, Tanzania na Guinea Bissau. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iherereye mu itsinda rya 11 iri kumwe n'ikipe y'igihugu ya Mali, Cape Verde ndetse na Liberia. Amahirwe yo gusohoka muri iri tsinda byifashe bite? Ni itsinda rikomeye ririmo ikipe y'igihugu ya Cape Verde ivuye mu gikombe cy'isi, twabonye ukuntu yitwaye rwose, bishobora ko tuzabona abavuze n'abandi bakinnyi benshi tukababona hano i Kigali. Harimo ikipe y'igihugu ya Mali na Liberia. U Rwanda rushobora kwitwara neza rukaba rwasohoka muri itsinda ari nk'urwa kabiri cyangwa rukaba urwa mbere bitanze. Nizo prediction z'abasesenguzi uko bagenda babikurikirana muri rusange. Ndumva ari ibyo ngibyo. Umundi twava ku mugabane wa Afrika twerekeza ku mugabane w'Uburayi. Fata akaruhuko gato ubonetse kwerekeza ku mugabane w'Uburayi tureba transfer zaho uko zihagaze. Yes, hanyuma ibwo Tamasimbi duhere muri equipe ya Chelsea. Abakunzi ba Dabroze batangaye cyane kubera transfer equipe iri gukora nyuma y'uwo bita Jordan Anderson y'imyaka 33. Equipe yamaze kuba yamaze gusinyisha undi mwataka bita Danny Welbeck. Nawe n'umwataka umusore mukuru, umugabo mukuru w'imyaka 35 yamaze kuba yerekeza muri equipe. Chelsea yamutangaje nk'umukinnyi ugiye kuza kubafasha mu busatirizi bwabo. Hanyuma bimwe mu byatunguye abantu benshi n'uburyo uyu mukinnyi ari mukuru akabaje muri equipe ya Chelsea asanga mu ndi mukinnyi mukuru mugenzi we Jordan Anderson. Ariyo mpamvu nifuje ko tugaruka kuri profile y'umugabo Danny Welbeck. Umwaka ushize mukinnyi mu buryo